shekeri izoba na nyendyaha okubasa kutambura hamwe niwe omwizoberi omukutandika kwaryo era mutabaruke y'umushara kandi nyesiga nguhine kihango ekyerije kuba nekora ahamagara gaitu aha mirimo yitu n'izoba ryo namwe n'okurira atambure kandi tatubwonka kurekana n'amagara ganye ncakarera nagura agarateho abo kwe twasha baruhanga hatabasa kutukereza aho mwaka ninge biro nkabishatu so nikirjirira aho yikiririza garkamu eshara zawe bitumba jangu tacera kandi tarukucererwa kurekana ija omubwire obushemerire so wano rahine byaje biriramu omanye ngo ruhanga ariyo nakugeza konkani bajangu tinde kigezo ecyara kwire ekitari cy'abantu bona nabandi baratfesinze konka naba nayenda ngo abase kuteraho uburyo kwora kirujemu nabwanye imizina ryera base kuhimbisabwa so no worries, don't worry, na just fear not as many times as possible baby tinkwenda ngo shembe nacho kandi ruhanga wakwanjire aryaha nareba ubwo twatandika tutyo ahadakiki 14 izaringa shayiti yo kubanza nitsima mwena abatireho entekateka yegwasa kurebeka ngo ngo mushabiri hanga kandi na no kushabira TV West na program eje nabahereza bayo kugira ngo tugumeho turi yabahurire tutambure hamwe abaferirwa mukama bagumye abarwarize mukama be nimwe abase kuretera abantu banyumbara kukakukira mugaruko makaganye muze gukora nabwanyuma mutware amagaraganyu nihanga omumesho twine abasting echo kunywecho nikisparkinga burkajinu kona kakatana kakujabirira kigarika kikaswitchinga on life switched on nkabe ntakwenda ngo obase kushemba nacho and wenda kuchware echo kunye kwasa kugarza mwamani kiryaha ukimkoke gorroka jiroto kagarraho mtojiro mukono kahurra nugwango kizako indro kahurra mwise ngubura ngaha ronda echo kunye cyabastinga your life will be switched on again kano manyangu koko switchingire on hati buri kimwe cyo nanjye nkora umukono amisho umutwe nebindi nabo cyonyesho kunywe cy'abasting mbatusiyo program eji asisimuka okurga hati mpaka sha ishatu ahera benehendera tinkumanya mujurizi examinations zizoko hino ko yahwiremu noreba bureba umanyaha niwe twesiga ubunde muraka kubino kubitera mutocho rakakubyiha yo bitwihira yitucenga ngeni hino ko kubasa kunyambaho kayamba namuzire wanje ryaheraho A B C D E F G H I J K L M N nebago ne A B C na D na E yeah A B C D E dengo bishobora je tinku bimanya konga kinyihiremo but you did this in HSC you saw this in HSC that's different Korea A zikaziri mukaga B zikaziri 5 C zikaziri 4 then inanka D ziri 3 E ziri 2 akaho then O ebemwe F nubusha letine cyo kuborebere buzuma hati kana to abona HSC level yes hate ebyebi birya O level konka ikindi kureba na wakwata amashomeraga wareba abantu kubasingire bakoreka ngo gwaine ezonka rero gu aine B's rero hati tina kwasa kujiramo A na E na D nikibaska kandi nikibaska kushango ine A ajezo mwende wakozire oine nka enki 5 oine na B na zonki na kandi ori ine result 1 hati nikibaska kushango ine B za B zonka then na we oine result 1 bwenu okubirukona nibiza kuronda the best candidate kukashikanje ngo nabwo niko kitwire kana wasakushanga mwine results za kushana konka mwena muri mu division 1 of course but now this time kujango umuntu bamuronde wasingire nubireberana na haro yo ine M mwenda haro ine M8 haro ine M5 zindi za B nuraza kuba bari yo mu result 1 but they did not perform the same way now waza kureba headline ya the new vision hano how senior 5 selection will be conducted Tumaza ngoma shomeraga turangarunda bari abine D1 uko kuriya ati ebiwire asini ya foto benturondo mwana ine 8 umuru 8 tumaza ngwa D1 emwe ya hati zaban tureba akakora bigezo 8 ine ezinga hata mwanya gwa D nturonda E yes so
result yone baza gumemwe ko kwa kigambo yabe 988 uri ni 18 bona bayo first grade naki konka hadi ino kubihindukire biti then bine manyana aggregates manya bine naki okuza kwetegereza iki because I hosted umushonga yizobera ukubanza busheshera inyuma abazi no yero kubanza wenyine ubyasho ukubanza rwaka nkabanyine cyazo babiri b'amashomero ga secondary hati wabanoreba abana barinka bashyikire bona njya tukabicyengereye we are like when bashyikire mnonga bakangambire shonga ibire cyo kubanza the curriculum being na aba bantu bo pioneers bakarikira kanu tanda market I know akwabore cyangwa na sciences za comparison no kuzagereza gukorwa mugi kandi imyaka indizo zaseke zaguma harimo akantu ka lenience ninjira kugira ngo ikintu ngo barumurebe hakiri muri mutanga kucebera ona kigwe buri muntu hataho ninjira ako karumu ekindi twe twino kutakubicenga tuguma tweshana za ngo rumana ikire kungaruma bavuye kandi ateje injitinire eje kogwa ogwa mazumare kandi ngo ko rabigezo mushanju munana no gire bwa cyo nkine mu ekine nkine mu b then ekine nkine mu e ebini mire mu e hataho nimbangwire ranking ya bi no kwera kandi kugira ngo kugwatakurengaho wabugwire noba wabirgamo rero icyo utakoraho nkakigezo linda wagwa no wabirgamo notagaruka mu ishomero kurenga kuje cyo waza gukora ngo ninjya no ugarukamo but wagwa inahimbe nimbreba when you have failed no kuba kubyeta ako batanu ureba obamanya ababikire na no kuba kubeta bikire na b so now tuzakucenga nangwa kirikiriye kugira ngo tuzabuza munonga konka nikimanyisa ngo abegine bateko kugumizamuntu bakoresa mani kenyuma the mentality that ebintu byangwire byoma nabasa kubikatwe kiri result 1 abuntu baba riyo mubona konge nkora nayo ngate kushana so the best schools nyisigana za kutora nda kurigiro ine ezingahi ukiruta aho kuba barunano ikanubare koro ineza ojino mathematics ojino english ojino science mbone kwakire umwishomero rya sciences atonda abende namwe kandi bazengusanze bazikire kimwe kukiratse gashi kartira mukwe kuhinduka mu kimanyisa ngwe mwe na hands on the other 20% yo uko kubetwire no okora nyuma babo twire no gezaho ataha muhere 80% wenda no ye compensating ana kariya ka 20 na no kune ye 60 hatokora 80 so ninja it is possible I think I should go back to all level for sciences mushikanzo zanje ako chips why kweli ndija kwa ntwakira Filipo Murangira umutego no gukwata ba bananka ba Elon Musk manya byagatorize nkayiko kako kuzombya karishi ya muna arkarinete acidite semanyi David just can't show mangu magnesium kana statistics Filipo Murangira kurgacejegwa no turimo no twakira kasheshekeri izoba Philip hello Philip way bamitabiriye ibyo mundi yazira hizuba Philip kawamire kwanza nebigasha wabaje hello yes sir murayireje turiregesha niwo ko cegegwa bwashesha bute yegegwa bwashesha je nakashana nakabeho to kureka amakuru agari kunu mamangu ahizoba yo rwakabiri esande hwire tukakwereka umushizo wahira abana beyo butwa yes so izoba rikire nawe mukama yamuhwamu nawe yako atwira kitanda shibiri wangi atwira kitanda na zanza bwa byayanga atwira kitanda na zanza bwa irwaro rya Tegegwa General Hospital nawe bwa nyuma yo abana beyo butwa nawe akabunywa so abantu bamutwara mu irwaro konka yayanga yafa ugu abana beye akabaho butwa bwa nyuma yo kutungo butikirizana no mukazi we yo kumanya nka Catherine
so abana bo baseraho konka we abera kiruhu bamutere mbazi bamukore cyo kubasa kugira ngo ate kumujanja bakire deni government bate kumujunana ninga amateka gabate kumujunana kongaro hanga yabo kureka amakuru agaruho abataka okurwo mu cyaro cya Kigorani omurgo gwa cyankunyiro mugombora ya Migongwe ubahabire natura bangire bagira ngo ishayine muntu wena kubasa kureta umurambo okuguzika mu cyaro cyawo bagira ngo ubwo murambo bagureta ni babarete tirani so ayitugambira umurambo gukiri ahirwaru rya Tegego Hospital abebembezi bagerezeho kugamba n'abatura konka abatura bayanga ubwo mushiga namanywanka Franka amutoiro myaka 35 kandi urisarongo akaruga kabare akwiza cegegwa so nakabare kubatire yesimu abebembezi kubagerezeho bakatera kabare nabo bagira ngo akagenda karuga kunu yagenda so takubata garuka kunu yahereze kwita abana beye bashaze so abacegerwa nibajya kumuzika n'abakabara aho yarugire aho yavirwe nibajya kumuzika so murambo gukiga irwaro polisi ningeri inzirebero kubera aho baguzika irwaro Philip we wanji hati omukazi w'omushijo gwe karentrare nyina omukazi tugezeho kubuza chairman Rosifiri omwami tumukunde Julius ubwo niwe chairman Rosifiri we gombora ya Migongwe yagira ngo omukazi ko yahiriza kuzika abana beye ubwo nawe akatorogwa ati bamboyine tubakumanya hari my god gracious kandi naganda amahurura gitungire okurwo mu cyaro icyo cya Kigorani abaturani bagira ngo abo kugira ngo omushinja kati innocent no mukazi ati innocent abatura bakekoramu akabanja bakaguza kugira ngo babase kushashura sente ezo marwara babaye batuira abantu otiraho kutransporting emirambo kugiha cegego mu irwaro so bakaba ati innocent kandi family je kaineho akataka kwingana kandunde emwe bakakaguza basigaho aho kuzika abana so nakatete aho kubasa kuzikwa abantu ngabashate so ninja bakaba basigireho aho baraziko mukazi n'umusheije konka kubahiriza abatura bayehindura bagira ngo umusheije takubasa kugaruka mu cyaro cyaba byo murambo kandi umurambo guba kugira ngo no murambo gwe tuserani so ni goma kuragara kunu so umurambo gwo gumbwera gukiriya irwaro rya Tegego General Hospital. Thank you for the updates. Gora Twitter mu studio. Bajango chirukomwa hansi nano mwigurutsi ryakomwa hataho tujengu he has gone to be with the Lord really. You see Charity, I was thinking about, you see Philip tumwegende sereze kanyo ntwenye mukuratera amakuru ati echo kubangana nyebuza abana bahereze kufa bitiyo bana banga hino bafa rumwe I mean, can you live again? Because you see, I don't understand between living and existing. Ubwo mushaka kware yabe yazire mutwe nja kitandaho bajya ngo abe nashabake ngwahotoke apana now nyono nsirotna na agamana go bahangwaga yo muntu kurwana ngo hatokire bakombaza naguga kwateho nyisiga ngo gabe gatachena njano gwana bukagumamba munyorere koti akandi kakwataha mukujura akandi kakwata mushitoji katanoza hite koti sinikire ni wijose kandi this is a very big lesson to us all abakurwana imparana hatinyebuza kana rwana rutaro cyakasingura ki what has abakuba orero rwana ngo mukazi bo akana afu atupfuye ubareserebe ndo mukazi akajira mu rufunga aho wamurana hati yasibayo we yateka ngo biyasibayo takira mu rufu na hata winingire serious kandi bajyangwe chikomo muziko kuwagamba chikomo mwiguru so nyesiga ngo abantu bakwangira kuzika here and there. I don't think there is that good road who is ready to receive you. Moyo wawe nabatakuza kumura bwendo ruhanga wanje yo mbyebyo kandi kurirabe ryirogo
ukashanga ngo nabwo hine hirya rugira bo kuba mujuruze nsegere mwe myoyo minji Kasaso. iyo takubasa kubara ngo Kasaso. waheza iyo takubasa kumanya amazina gayo iyo takubasa kumanya imikorere yayo mujuruze oro muntu nafa nayandagarana natoroku nakora ibitakorwa ndiyo like what went wrong hariho abantu abakutsindikira emyoyo mbi hariho abantu abokushangana bakuraza mu ndaro mbe nakigambira hanyu mwebazyo hino bokushanga yes hino bokushanga niyo noza kunyitira nka Philip amwe minyankore wabachi ngikinyankore ijo kagamba nore kandi tiyo tambuye munonga because of the exposure ijo kargahe mwe ijo kahura no jango bakamubugana hinjire tiyo nawe no kigamba kavuga ro ndahinjire ukahura story ni humura kutakaza eyo togenda yo ahane bakuzika then kuriya owachikora hatwakosa nko muhuko akuto muri tocho hinga wo mukozi wo muri toche kandi kunu yabakuzikira ati nanago bakifurire ba cyane ati cyambuza so kurabera yiro go bantu mwana bo twongera amano mushara hinde izina erukiri izina rya Yesu ni izina rikiragandgona basaguma no mweta gamba nawe mushabe nabwo imano za kusingura emyoyo etariye mwene mu kitariye cyo this is what happens umwe no mwe no shanga umuntu ataruwe ushanga biye byoyo ebye bibi ebikutaho umuntu byo bukawininga bukakoresha ibyambyenda bukatira ababyo byayakira hati wa hasigara ukasigara wabekisarana I mean acharo so twine kuba so strict and sincere umukushaba kwitu turukumanyise cyo cyenyine tubinge mizumu tubinge stane tubinge mando za kifaru nebindi otherwise ebintu bitushitamire nangwa nabashabire byanjire byabarumba konko mwizina rya Yesu kushaba and I'm not trying to discredit anything no so tunabyo bitabukira go ngo mazum ko kuzo mukushaba kwenyine hati nibirumbi akona no birumba chenye nango chimanye nabyo mbyambyenda kwirwanaho bigumize mbiri yo muryaba burukwe hati norgana nakurumbwe byawe wenka hati birumba orumbwa na nebyaba barukusha aborukushabira obo hurire no boyine kujwara mani agarukirayo ukahendera bisingwira bwo kubati bukasingura gastane netandika te kuhendera so you have to be patient you know oyine kumanye cyoroho kandi ukamanya no ija kuhendera nkayi abo kwantu twena ntumango kuhendera nokuba kurukurungi ati ebi wagamba ho mubugufu nibiyoreka cyaceshongore kugira ngo tujye mu rugamba mwe notura no rwana is a constant battle notura no rwana mpaka nkamba cyangwa otakagira ubwoba kamanda noha ngumukama wa rugamba no warwebembire ngene why should I worry and when I very much know that I'm going to win so nukebyemerire bityo okubera kubona konka wabatagizira mishogo moyo ati ntuhendera iro mbintu nkebyo so sometimes omwe ninye kwatamu umuntu mbura kumucwera imishango yes of course at your level hatiwe wabichenga je sometimes you go through to judge one obichenga to judge go through to judge very much inaho kurebera ngo umuntu because nyoni nyebuza logically no yiha yamashe mwen wita abana bo bana no ukora kandi bari yabawo bezari no cyangwa that's a normal person mwen bakakubatavire ati anaza kugasha atagaruka ze kureba maze kukorra ki okay nuko twahikati cyo dakikasha tunemweza nkushayiti yo kubanza twaza kumura abanyani bitu tugaruka n'impapura z'amakuru abasting bari yaha okubasa kugarra motwani tubakwena ngo shembe nacho akasheshe nkakawano hurra kubi niyo casting handi hachesha nkazamwenda wahurra bitabonera amagaraga kansi niyo casting it's an energy drink kuyamba mnongo kubasa kugarura amagaragawe no butafara bwawe okusimuka bukakoraje tinkwendo shembe amaduka go no mwihanga mahora akashanje akasente nesheko mazima kathumure into sister charity choptun charity na Vincent mujuruzi utakargaho
yo numugamba cy'abantu banje mukuru we cyanga Lithan MC kandi yo muhereza wawe wa program eyo munendeserezo kwihamande paka orakatano ndia kwamanya isakazano kitu akasingula school fees na TV wese cyo inekora n'ikintu cyangu isentezi za kwantu zigababuru akashatu mu program eyo munendeserezo so making sure ngo wawo kinga konkazana tanchira yegeshaho kuzana imata star 2 3 8 star 3 star 10 otekeo hash okora televira jiro obase kwano taha mukazano kitu akasingula school fees na TV was bit before otaki masire kodejo making sure ngo inishirinje 12 aha mobile money yawe ningashi aha Airtel money obase kwano yesingura cash ningashi school fees na TV was Best Money Expo 2025 kutandika nebiri 14 okusya biri 16 byo kwa kabiri 2025 Ijanambole Stadium. Sindika video orukweshongoro mutkundo wake shongoro ahari notu mushanju mukaga 2 9 8 dero tungo mugisha kukwesingura binji aha Valentine's Age inkadina yawe no mkundo wawe eshashurirwe no buraro ahari Mizabibu Gardens live band hamwe no kureba fireworks butunu ebi bishagikirwe Kazire Health Products abari gukorera cyo kunywa cya Kazire Red Tonic hamwe na Power Tonic Red Star wine y'abakundine hamwe na Mizabibu Gardens abine hotel ebara hamwe no mwanya go gukoreramo emikoro. Shemeza magara uri kurabira aha program rindo mubiri buri wa mukaga shahemeza kashishi aha TV West. Ebijo mpaparaza makuru nebikushyirwaho Lyantonde School of Nursing and Midwifery. Adero tuganira ikintu cyo kuhendera byo mu nsomo kanore mwe cyarta bintu kebe yanagamba no urukiruza ningano yanga nkana byo tinga byenda mwe kuhendera je it is very important. Namwe no kushangwe biturukora byo nabihweje kuza kuhendera ukahendera je but not is a charity no borwe urwando rutaro almost amagaragawe gona haturahangare myaka nki 10 yonka hata kwera mu byona biriye by'inyuma hato enjoying hato kiboringa obagira ngo watandaka je kubyenjoying je hata kwakira akutwara abo kuba yakorekeraga amagara go kwenjoying otyo kuri ya stane yaba yashwara kumanya ngo hati mbwe no muntu yabire twire shitamire hati ya muhangura hati ne basa kugira handa uyagaruka kuretwa kandi garuka gira aho yashishe imyaka ye yahanda haki mwene haturahanga atakutora bucerikare okabowe ati nabanaziburwa kandi arikwenda ngo humure jo mbusinje utakarebere byo mishe byakubasa kwa mbere twabijukuru nabijikuruza ensi yo mwoyo nuko yemerire tyo iwano rumba notekwa kurumba konkanye nangomanye ngo ayebembiro rugamba atariwe na mukama warwo kamanda ni Yesu izina erukira gandi. Okay, nuko twagaruka tuti na naba Lyantonde School of Nursing and Midwifery abakutusi yakashonshere cyaka kempapra ezamakuru kandi bashangwa Lyantonde bagira ngo ka fees no kucenga nabo kuba bari mu economics zihangana bazicuramura hatabakuretera nkaho gatina gato bakubalancinga kandi omwana wo yargayo takaburwa murumo ahabuka training aje kugira ngo barukwataho wena nagaruko mbuteka
kandi buri maguma nabana bitanda abantu nkabo mbwe nwanda kwega obunasi nonda kwega obuzarisa za omwishomereri eria ningashitendekereri eria Ntonde School of Nursing and Midwifery. Enamba zabo renzuzo ziriya screen yawe zikoporeho. Wanda kutwara yo mwana wawe chikore. Wanda kutwara yo mushiki wawe wotahize chikore. Wanda kutwara yo mukamwana wakazire kiyayegana wakakora mukaya wakagira ngo ekagendo misho nacho ochikore abantu aba urebe okuba kutambira enakweje turebandamiro mwawe. Twina ba budget boutique abantu bajweka abacara na nabeshiki uko kureba kunjwire ba budget boutique no bariyo no banjweka kasheshe nkaka nabo cyenye nango takashembaniwe nyeke nico nakunda kwihayo hati niyo izabize kuronde cyo kura uno yenda okurga aha umurembo rwambarra aha ruguto orba kweta Mbaguta Street umurembo rwambarra aha Kizimbe echa GBK aho opposite na Central Market. Aha hatkora hoti hindura mishuro za kwanure Kizimbe cyo na nekikuba kukiri kanana ecapa cyaba budget boutique aho kiri nkabe nyenda ngo kimanye ngo nibashubura na wholesale so baterre hati ushabeye cyo rukwenda not umushanje not 2 3 anani 3 2 niyo simu yabo gitereho hati uganire nabo umanye ebirukiraho. Yes, twine papara z'amakuru ziri the New Vision Bokede uzireba kandi empapurezo no kumanyisa ngo zashora hati kandi ziriyo myanya yo na sofa aho kwenda urupapuro rushangaho uri hina petrol station haro supermarket uri n'amaduka hine myanya yo kumanyira empapura z'amakuru buza New Vision hamwe na Bokede. Katubazane na New Vision today. How senior 5 selection will be conducted. Nibaza kutora na batabeji ababashowire nebiye cyakana abara abintu bazomusini ya katano biza kuchikora bata aho kubiyota kumanura result 1 eri mu buryomwe eri n'ababina za sina konka nibaha basingire munonga biryaha mu rupapura or the New Vision Muhoza Hills Uganda USA relations enkoraga na Uganda na America CDF General Mozken Rugaba ayino kwagambire ngo enkoraga na Uganda na America Texas karahoga ngo yerukurundi ayine okwabishoborire bishanje hanuye Harvest Money Expo BI to showcase Danish machinery. Yes, amakuru niko gariyaha Magara murder case awaits verdict on case to answer. Michogo bakamwita up to now ande binte bitwanze bugamba inyumaho hate aho bakoma kumugambaho niyo kuba wamwise no kongera kufa so njano lekintu echo de kintu chibi. CDF hails strong Uganda US cooperation makuru gariyaha mu rupapura the New Vision. House in 5 selections will be conducted kandi nuza kushangaho selection n'ibindi byo no kubera abene bigenda atatina nuza kubiyetegereza urupapura ndibishobora mtiana school tops in national ranking bishabo mtiana ishikoze tumaze amashomero ga mtiana ngamo mugasingiri hanga riyona why nakushanga Museveni Mons kanunakare mazi father okubazikire omuguru sogwe mukorogu habireho ki biza kubishanga aha omurupapura the New Vision. New curriculum motivated St. Mary's Kitende performer. Yes, nibagira ngo ogomweji bikamushemeza ibizbari bashoma byahindukire kandi cyamuretero koraje. UC is brightest stars shine ababine mwenda biza kubireba umupapuro gona amakuru garumu okuba bikire kurungi munonga ataha norebaho process assassination heart 6A's 3B's okay anamashomera gani mingi munonga biza kubishanga umupapura urwo rumwe. Preparing to export fresh fruits, vegetables, nebindi
Uganda Airlines bets on cargo expansion. Hey, what Trump's re-election means for ESG sustainability in Uganda. Neza kubishangaha kandi ESG nchimanyisa ki environmental, social and governance. Mweta kubichereza mu Trump. He believes in taro kutagata kwensi. Global warming is not there according to Trump. Rujena ntwendera orupapuro the new vision. Business and tenders pages mama kurminji UNOC and National Lotteries and Gaming Regulatory Board byona n'ibindi bingi munonga utabiferwa umupapura n'ubwerumwe izo we did it and earned bragging rights. Hey, no momo singure kintu kugira ngo achikozire so they can easily no brag. manyo aninga kintu nje nje ngo cyayereta ko kashikorera cyayereta mweno kishemeriye Ngino yenda no kigambaho. no kudura niki Ni byebyo byenyine. we did it and earned bragging rights. Yabana bine mwenda shana and yeah, DRC crisis dominates African summit. Mbosha twaba tagambira iki kintu bamena gamba twaza byo rutaragati ya Africa nka continent rero tukagira urukiko tukabura gamba ryecho because Congo is not east but noreba turi in central, so the war is amidst us. Dr. Love talks to God about love. Njano urat kosewa. Nyab. Dr. Love talks to God. Ngani mutina ni ndeba yiri mwerwa mugasho. I am the ultimate Valentine. I love humans more than chocolate, flowers, or a romantic dinner combined. Ngana bikisere hamwe ngene byona biguyine. And was that are more dangerous than AIDS and Ebola combined. Na kugambira. Count on Kigezi sub-region. Nabanabo no kubakozire mbigezwe ebi will veterans revive the UPL ebyona bya tunga makuru mu the new vision erizoba urupapuro n'urusharti sirinje 12. Orupapura orwa Bukede orurimi Uganda ebyavude mu bya senior 4 ebibuzo 10 abazadde byababuza gavumenti ku nsoma empya anyembarumu bidibwamu ate parliament ewadde ebiragiro social mahwahorebe iwebuze byo kubuza bikwatena na senior 4 results ebuzo bigarukirwemu kandi na parliament yargayo hinde bikiragiro ekyehire orupapura rya Valentine inde babici barungi bava muziya kedi ezebibuga shoma yerebe no jakwa no bareba ubundi niwe ukagira uware bukashemererwa izo yorukatambura je why not byo twonkara hanga we bari kuhanga then HY champuga batokota muyambi wa Segirinya nupo gwe yamye kadi barwaho banamwe. Anyway, that's politics. They say it's a dirty game, so who am I to say that it has to be clear? When byebyo nukebyemerire omurimu gwo kuzawa masiro gucetago budde Peter Mayiga katitiro wa Buganda nwarimu na gambatyo ahanshongezi Saddam Lukwago apocha na monkeypox. Ogu na tabura emebazi yitye kinyankore minji beitu rior nawe monkeypox emtahirire, but of course he will be fine abukuba ibintu mbamanya ebyo gukora hanshunga nkezo utireho ndana marwaro gitu ga government okongesereza no kubasa kuchendera birya. Then omunyikivu bebutuwanguza yes okufayo mnonga nkokoretiye abana bakoraje n'abasinya yakana nuko bariyo nibe congratulating abatyo shoma yerebe buke the past PLE weekly exercise this time around tubachitira ratio bagumzamu bachireta so shomayo omwana wawe na wumuhereze akore
akore exercise eji nayo neja kumuhwera okubasagumiza munahikaje P6 P7 byona nebibayamba asiko obulamu byobuka bwobuka emiziziko jo kuba omugumba abasanye okweyunira enkoleno nebijivamo so tinkwenda ngoshembe nacho nera shoma yorebe noija kuba nochenga endwadde zo musayi 12 zolina okwerinda ishagama yaza kuza mu burwire agarahangane kiba kigumire okugira ngo kitambwe nikitambwa konka kiba cyatambwire munonga shoma yorebe ebyo mizano ndukuhendera Police FC bajikwatidde rugazi erukora biryaha nindeba nto mupangisa awero kuddamu kabya landlord omuliro erugogo biza kwabiri rigahonda beho washango mpangisa na landlord njasitabakari shoma yorebe St Lawrence University ikubye wa MCA nerinya kuntiko. Oh, well done, St. Lawrence, omumpakeza Pepsi University Football League. Okebyemerire butyo. Then nawasigadde nti obuvune busatiza ateta. Nawe noja kwa nomushoma hono omuchenga. Harvest money atandika ncha nga 14 on Valentine's Day. Omukunda wawe hatu mukorere kitari kya butosha mutware omu Harvest money Kampala omumore kogu obase kurebeka ngu mwamanyaho kwatana naho kureka abo kuba okuhinga okurya mwebyo na birukwiziraho so otakashemba nacho uza kwa no yega kandi no manyisiri kugenda omisho mikwate no kuhinga no kurisa farming as a business kutari kuhinga okarya okatamunwa chonka kureka no basa kugikora nka business hariyo training tinkwenda ngo oshembe training neye katwaro konka wataha muno mutwaro then ko ugaruko shashira katwaro akakabiri kari ko kugira ngo tunge training kuruga harya baba kugube nyine ahari nambore stadium noho omukoro guri I mean noho Harvest Money Expo aheri tinkwenda ngo gumumuka kandi byo misho bikufere zayo orebe cyoma ukukora orebe kwa addinga value aha bintu bitari mwe na bumwe obe omuhinzi no murisa arikwesimisa ihanga ryawe bona baheyizo kwe bariyo abahezi recruitment batwireho baciroho tine ibakuza bari mu cyombe ko Amazon hanuya umurumbarara warga no shuma waba opposite na bank ibakweta Stanbic bari mu furo ya kabiri bine cyapa cyango Hayes recruitment experts hatabo batwara abantu aheza yo kwenda uza kora Dubai na Abu Dhabi abishayi byenyunye bibiri international bibiyarure ngo rwensiyona abantu b'abantu abariyocentric abarukutwara heru ukargaha ukagenda mu cyo kuza gukora emirimo yabo bina abakozi bo mu nyunyi bene abantu barukuma abishayi byenyunye bina bari clearinga ebinte birukuzo mu nyunyi bine abarukutebekanisa omiringo yono mbikwate n'engenda zenyunyu mu nyunyi umunda na naheru na nabishayi n'ahandi. So aba Hayes recruitment experts nibashangwa aha Amazon kandi waba ndakora nabo itajiri yambara nturi kunka bari mu ihanga ryona so koko bari ndakoragana nabo no basa kubaterera ahasu yabo ni note mushanju ina noti emwe 2 3 4 5 mukaga njano joro kwe yangu hi note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 mukaga gamba nabo nibaza gambira itaje ryawo kwa hurri denozeyo obase kwehanikisa orebe kwaza gukora zaheru yeah it is for free to be sincere katuze omukahumura banywana bitogaruka kwantugaruka na Vizagaruka turugeza kutayisa omumbagenyi umgenyi witinaza bana tugambira district yacu kura okubakozire umugebe bigezo ako babura hamwe biro kubakozire but this time shall have chirura ikozireta abo kuba ncimwe ombinte bitarukira kurwa munonga amashomero gabo gizire gatahoze reading here charity mitiane singiri Uganda iyi nema bine 9 na mwenda
so kiruhura ne yakanga hibakozire bata tuzabantu tuganira nshongejo so odakarugaho TVS percent 99% bashitira 99% akuba districts we ranking districts St. High School egera mukono 298 St. Joseph's na Garama mwena amashomero gagenzire naza kwitegereza je nashanga kunuya twino kutakizire mu kwikaruza zinga hezo so Uganda Matters SS Geneyo mu wakiso 96% anyway nebindi tuzakwakira umugenyi witu bwa nyuma y'akahumuro gacaka kutwazamo kumanitwe turi ya TV West Ebyijo mu papara z'amakuru byabana bikukibwaho Lyantonde School of Nursing and Midwifery. Obuhabuzi bw'omushaho nibukukibwaho Franklin's Herbal Jelly. Harabanza kushanga binamara rulingwa rukusinga ganda okusinga munonga umbantu umara agaga kushembayo amara mahango binagamba agasheme kwandi nyunyusa mamizi gakatambuza so aba bantu bine long colon ninga orura ruhango njeta redundant sigmoid ninga redundant colon azekanyire munongo mbashije neje eteganza munonga bazo myaka 5 nkaga yes hati mushanga ngwabuja ngorura nerulingwa munonga emere ko kuza kutambura kuruga ahiya atanca kwika ahiya ashohorera etwara ubwire bulingwa ubwire buyamara umurura nikwe amaragaraji nyurure mamizi nikwe orasibeyo nikwe ragumezemo ekaguma kutambuza nikwe ragumezemo kugumeka bankibare ukashanga umuntu ayine constipation etakucira so hatoshanga ukande ejo nayo tuje twacangera inshonga umbanta mubire constipation zitakucira no muhabuli kimwe cyona na no mubazi go mwigwaro gumuhagira ata ale makwejuna kumbe ikizibo nece kiri harura uruhango now ndi kuhendera ebintu byo bwasa kuleta constipation ikindi tuze kureba hari twata ngo hemorrhoids ezo neshundu ezo kushanga kushohoreza ninga umukibuno kuzukumara zitandika kushasha hati zabandi zishasha ruhanga katuhanga ngo hakushasha hona hashimekwa nterinda so obusaso bwana buruga waza kuzo mutoire tokashasha hati psychologically to kugira na aje kuzo mutoire konkana sphincters ninga zire nkufureze kusiba hakibuno hatoshanga ze kwasiri abaja ngo ne busaso so hati constipation ejeta eyonjera constipation of course ne basa no kutandika ize nshundo zitakagire bene yazireta n'abantu abamwe kuturagamba complications ushange yija yashatuka yanagezaho kusindika ajya yatika agirayo ubuta hato bubuta mushasha bwabane bukushasha busibira kimwe zire nkufuro ushanga constipation yayongera kimwe so no basa kutandikana ka constipation kariya ka story uhindira umwirwaro twire kitanda ninga tukushemiza atogwa kumeka naho ragyashoboka yes okay ezo nizimwa ha causes konka umusayins wangambira mu okushasha umugongo yes back pain yes riya rukushoboza na okushasha umugongo how are they related so emisiona yona shohoro umugongo ine bicuke byikuzamo so njo kushanga abantu amabo kuja bakarwara umugongo nahindera sharije n'amaguru yes yes abo jangu emizi
eyemise kuzo mu maguru yonanirwa kahe umugongo so na no munda ebe byende binemisi yayo ije amashanyarazi nyo kumastinga maze miteshaga amahati ni maza nerves yes so nerves enyinje zikuzo munda ni zine connection na nerves zikurabo mu kifuba na nezikurwa umugongo so nico kushanga umuntu nabasa kurwara arsaza kujya twakanisha shiri nyuma y'amabega kandi arwira arsaza ngo ngashashira ngahe inyuma y'amabega so buri kintu cyone kiteganisa ebicweke byo munda then kiteganisa ahimise kuruga ekuzo munda ejo yes so no shanga umcyana nashasho munda nto ayine yuti ashasho mugongo kandi kizubukire ngahe umunda nto umcyana ko kuba inebisha yaza kuza kuzara nyine ndayatandika kwesika kufuna contractions no shanga yagira naki no mugongo ato mugongo gwanshasha kugira ngo emiseri ye kurwo muri nyinenda na nebinde bicweka byo na nehendera umugongo abantu abakugira uburwiro munda ne bahendera barwire umugongo ukushasho munda ndishaka kuletwa heaviness ushangorura rweye kasasiro nyinje takushohora so ni rulemera yo turi kubicenga so ni rulemera so shanga umuntu nashashenda yona aba constipation yeah so abantu abinja bakushanga ngo nazo mutwereke mirundi ebiro mu musande atakushohoza ebigumire abenjiri bacakucehuza bagenda naco konka wabano ushohoza ebigumire then oinakatezo ko kuja kutazia umuhando go kushohorezamo hakaza ibironda ninga hakazayo inshundo ezitweta hemorrhoids atokashanga complication yayongera munonga yes boko nagambira abantu batakuza mu toilet no shanga bine amara nigabagije mu kasasire tashohwire ijo kasasire baza kutumura rwayezinga katogire obstruction uko nagambira nyumuntu nabanze kushemeza akaba yine obstruction ku bwacu komando me chapati za buri mwazo yes so shanga ngo waje wagira obstruction no constipation now to make it two more things eche cyo kugira ngo wazo mu toilet mirundi ebiri umusande utine shonga naco tikiherese ahabo kuba no shanga ngo ubwira uko marutashohwize amaraga oniganga kwa murastic ijuka kwatanka kadeni ngakavero kateme bintu kumarobwire binyi karegu kakahwamani so buli marobwiro tashohwize amaraga ogebwe kasasiro nyinzi tahwire mu gani gahwamani so ijawa mara kushanga wakura hatiya gubagum umusande umarudo musandi ibi uhendera rurora ukahwamani rwa murastika ni rwegura kasasiro yona hatoshanga umwe waka kugira obstruction na gustiro wakuze so no kureka ngo at least emirundi 3 umusande kunkana bwesha actually umuntu uri health ashime kwa nazo mu toilet twice in a day kwashesha no mwazi kumbi waraguri bw'umumanye ngo batari health echamuhera research kijayeruka ngo abantu abakufuna cancer eyo mara n'abantu abakudya ebyo kudya ebitakuraba mu mara speed so ebyo kudya nk'enyama icyo kuteka umukanwa kikashora wese andibiri ubwiro bwe byo kujya bikumara munda niko bikureta obutwa because buli zoba obukoko butino munda na acid ni bubane bubikoraho bukubihenda henda bukurelizinga gas jole bende yijire ninge kushohoreza kora hansi hato mu kuhenda hende je emere kumare sandibiri nimwe hakurya mu toxins obutwa ubwarwo bweje mere ubu toxins zikakwata mara hato kashanga umuntu yagira kansa eyo mara obuhabuzi bw'omushaho bw'abantu bukukibwaho Franklin's Herbal Jelly Vestmane Expo 2025 kutandika nebiri 14 okusya 2016 byo kwa 2 2025 Ijana Mbole Stadium
yo ni mugamba cy'abantu banje mukuru we cyangwa Litha MC kandi yo muhereza wawe wa program yo muneserezo kwihamande paka ora gatano ndia kwamanya isakazano kitu akasingula school fees na TV wese cyo inekora n'ikintu cyangu isentezi za kwantuziga baburu akashatu mu program yo muneserezo so making sure ngo wawo kinga konkazana tanchera yegeshaho kuzana imata star 2 3 8 star 3 star 10 otekeho hash okora televira jiro obase kwano taha mukazano kitu akasingula school fees ana TV West B2B4 otaki masire kodejo making sure ngo inishirinje 12 aha mobile money yawe ningashi aha Airtel money obase kwano yesingura cash ningashi school fees na TV West. Sindika video orukweshongoro mukundwa wake shongoro ahari inoti umushanje mukaga 298 rero tungo mucako kwesingura binji aha Valentine's Age inkadina yawe no mukundwa wawe eshashurirwe no buraro ahari Mizabibu Gardens live band hamwe no kureba fireworks butunu ebi bishagikirwe Kazire Health Products abari gukora cyo kunyo cya Kazire Red Tonic hamwe na Power Tonic Red Star Wine y'abakundine hamwe na Mizabibu Gardens Abine Hotel ebara hamwe no mwanya gwo gukoreramo imikoro. Otafero umuntu yabanda ati madine cyane tintinene ikareba ngo musimu ikaza kushaka tuwe arikurire abati mutamwise obuzano bwo bunyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwi kirize kukogera toyogera wohurire TV West Burua Kashatu Norua Kana Shahi na Zecho omuzanogu nuguba murumu ebikwegesa birukushemeza kandi bikakushashanura biza Ankore Actors nugwo muzano ogutashemberire kuba nofe Oy no mukoro nkembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda otaferwa muzano gwo nyamurungi kurugomba kigeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungurira off key obuzanogu nugwegesa bingi ahakombe kamaka gakahangara manya burumaka gineshonga zago konka wazigwato kwa tastahiku Tereza hiku ninyonda omusimumza kusema ngokore mtafari ahamu omuzanogu nugubaguraho burwo kubanza n'urwa kabiri Shayina Zekiro kandi nugujagarkwamo buri Sunday shamunana zihangu TV West nehinda shemeza amagara uri kurabira aha program rindo mubiri buri wa mukaga shahemwe zakasheshi aha TV West
twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde bantu kanitekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mani in expectations ezina renye kokana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kunza. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagamba ki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurgo rukubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ninga shiwo munyeto ku buryo wa mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ndio rukweto wakuzi urwakana nituganira byo butegeci hamwe nebitwihingurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eri kwesimiza kandi urwakatano nitwendera Sunday n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Odoka abo twatashigambira ngo tuzakumura kace tugaruke abandi takosta twagaruka ari ukufotoka niki ko kotoka no bawaba ka ngekimera bayiza kukitema hati cyashange cya honga kiba cyahotoka so tutarahotoki tutwagaruka katugaruka atrist kandi twasiyamuka ukutiyamuka kandi hatogwe rwaba kwabo kundi kandi abo twisiyamuka atorwe rwabo rurimi kintu baguri kutiyamuka ebye bintebi so ornyango yerugumire bonga over the years tugenze tuferwe ibintu byo buhanga n'ururimi rwitu rumwe ruri nangwa nabageta culture rojo shanga oburo bakaba bw'umwuga goya bakaba bweso rwiko oburo bakaba burya bati babiro mu ndiro enko goso niyo yabire shureta harwiko
mbagete nkogoso ati no kumugoya neno okumemerera kasana aho mutwe aho ndito ndishika mu mezi tukumemerera kwabo teka nyungwe goya ubanza kumanza biturwa biriya no bayura wote gatekera mezi gataka hire jeje nanga nubuga kubagahire no garerura kuko no manya gwe mwamene murerura kashano ihamo bwo butokozi bwaburga ngaye mukamana munanko munyungo etogize apana omanya ngo no jozya ogira konko kuba buhamiro aho buro bwagaburwe bukomere hato takwera bucumwe soko kutamwa mezi wata mahega hati byoroba hati byoroba hari aho ibye bikomere bukokoka hati bizo mezi hati mahito tugoye musafuri hata nonda ngo tubayureke ituhere safuri yitu neyo gize nantara hakorero wishemwe echo ni watireta bwa nyuma ngakikushobora kwabo yenda ngo orebe ngo enyungu yabira yahikaja habwire bo kugira ngo otemwe sano ninga shotandike kugoya hato kememerera kasana ha mutwe amutogwa mezago hati oza kurebora bwatandika kubimba hato za kureboreba nkaha hagati amizi gabantu ho gatabucira hati kikumanyisa ngo enyungu yasya amizi gasya ya hatabona kugoye konka tukuza kushiko munjo kaza kushanga mwenyungwe goya ningo kashanga mwendiro ninga nkenko goso ate nko goso yetina ari kujumanya toza kubasinsi yagatandikiraho shi mande kirezo by the way tandikiraho shi hati no manya twe tugambo rujungu kandi twashira wa rugamba hashininze wa rugamba nyankore ngo watabura mu by the way mwene rujungu ninzibirwa sinangwe naho ntugeza aho bukuba kazita twaziruga hati abazungu kuriya bungereza nabagambo urungereza abachina nabagambo ruchina America no mama bakategekwa abazungu nibenda kushana nkito by the way azisho nyina nkwantu bachikwate omwiro buturi ntweteze mizimo Trump ya Twitter Trump America kategekwa bungereza nko kubungereza yategekira cyo kure abantu bagambo rujungu kuba kubashireyo barugamba nabo nko kwabo kwaye bagamba cyo kure America American English netana hona British ko inetse buzima twina abahindi waza India they speak Indian bagambo rwabo waza German bagambo German Spain bagamba Spanish nanahandi hatitwe banyuma y'ije myaka yona tugambo rujungu twize twarebe zo kutunguka India abayumva bakore China abayumva azabagambe n'imizo wabo mparire Japan nibagamba Japanese there is no doubt about that Italian nibagamba Italian parliament nibagamba mu rurimi rwabo hatwayenda twajya ugashija baba bakategeka baramazimane ahubwo kimwabyisire kare cyayitu cyarate kushango ine cupa no ireba nko wamani otine ncheka nabo ugira ngo ebinte atwaza nko mu machachi gitu rushanga no mu Rwanda kugura keyboard munagire ngoma munagira kacenci nengaro zenyine twine nkito tukuzikoresa nangwa noza kurora umuntu nacundagura kantu kandi hatabona utabo mufumu aha hati turiyo ntusiyo bwire obu turiyo tugira ngo amazima abazungu bakatwita ora amazima batu nagisa buri kimwe ayibame karikera hojo nitukanaga buri kimwe cyone cyo bahangwa hate cyo kurebereje shaha wabaragurira abantu mu rurime umunkora yitu y'ikinyakare hati ntwikiriza ngo umuntu nubwo ashabirwe kubera yanga ngo waje tukamutware kuri yana bajya ngo kandi ati yazombiyo ku bantu bamwe nuwati turiyo ntuteka kushomesa China urujungu kwasara batukakira China kantu na kuri yo primary tushomesa uri nyango mu ndimi zitu yes which is okay but I think where the problem is atumana zo mu rujungu ninjango kizuba kuciri no kugira ngo yitwe twine ndimi nyinshi hatu waja ngo twego mu rurimi orwito rwensi yitwe ya Uganda mujurizo ndabaruruha obango to mugisha mubi abo kwe tukaza kushanga twashanga twine ndimi eziri kwingana ibwa akasheshera azatinda babihe tinkumanye namba yazo konka burizo bane tuyongera na wazo mu ruberenge rwizoba yonketi agarange n'ibitwine twingana ibwa akasheshera mbone hatugambera urumeki kandi oyihire hecho mujurizi ninjangwe genensi erukwatira almost empunji ezukurga almost omunsi yone buri impunji ari kwijaha neja n'ururimi rwayo
timakoro ryo nontunga hati nabo twababebesereza tukababebesereza kare ariko ihikaha atito nito turi kuhinduka tukagamba urwabo tubakarureka ahubwo bakarumanyira ntubangu ndo bagamba no resi abo rero nontunga nangwa nito tuwe nko mu ndaha uza kushanga shanga umuntu yarga Buganda yijaha hati umujuruzo utandika kubuza umuntu mu Ruganda tokaremera harwawe ukagira utumbwe n'inyo rwanje n'urwo it is up to you iwo wije mwijija kuba ni warwega kuko wanshanga umuka so ebyo norahino kutwa bitandikire so hati ninjangwa muherwa izoba hati wajya ngo tugaruke omururimi twatinde kukosa rurimi ki we can speak Swahili abo kuba it is not been here negamba Tanzania negamba Kenya mbarugamba kuri rumoro kumanya we bare nnyo hati to hantu bantu rwega it won't be our mother tongue at the same time ndeba nchikiro kwego China nyowe isi watamupoze ikintu kwakanisa kandi tubyebi kasha tugira tukakwatira yo kare ikintu kwakanisa necho kugira ngo tuyunza kwego China tu next choose ya isi twenda kushubura na China kasha mahanga gona kushubura na China ngagambo China nangwa ata America is number 1 partner umbyo bushubuzi ya China ati namba jango umuntu kwa umshaka kwabashwire nyoko umshaka yashwire nyoko nabashu ninjango nekiziba kukira umushurizi ashwire nyoko nuwakora ki nuwabasho so hata abantu abo kweta ngo n'abachina manya n'abachi da ebintu ebinje biryaho bundi mbo babitire mwe mukono so hata nabaragira tkubaha sente zitu tukinvestingo mbintu byanyu esente mukaba ni mwazufunamu nebindi mukarga mukateganiza ngo tuze kwege orurimi rwanyu so mukuteka teko kwanje ninteka otherwise turabasuruki kugira ngo yagumisha tube no twayigorera mirwa na turya basura actually abo kuba ningira ekeje nkibasagar kwa muyafu myo nyankore that sentiment is a big one kugira no that's what abasuri wenda no tumazire myaka iyo baro twaba colonized charity tugamba urujungu hatu kizobwiye twayikika ngo urujungu tugire shiru kutumanye mwene nurutai azine tugora kuza kututungura atawo tagambira urujungu noryo munyacyaro China tungukira ujya ngo negamba urujungu shino Germany katungurwa kikuza kuba the number 1 economy mu Europe by the Germany niriyangira kusinga ubwigo mu Europe not even England surely hati tukabata gamba urujungu twahereze kwikiriza nyoni yo charity ngo kikora abantu abamani mukatunguka mukombe kebi mukagira economy ya man mukagira amahiga man turimi nuko mukubana umukora muturemere kurwanza corruption atonda kunjango echo nkiza kutuyambashe now atazo nongazo tukine senze zikufafatikana ngati ware Kongo ware Sudan bajeno babira babuze kwikiriza no wa RSF amwena na wa SAF wabireba bako bitandika tingi binyesiza ngo bampurikirize iroko ati SAF ni Sudan Armed Forces namahe agweta gihanga ko kutwine UPDF ngakurwa General Abdel Fattah el-Burhan now hati hariho Rapid Support Forces ngakurwa Mamdan Hemet Dagalo nyoni manya M23 na era Kongo kandi hati bari ababira abasirikare bakabura kwikirizana waro rutaro ryo rugendo misho solution yakubaza kubotene gakwa terrorism because ni bakurizana bakozere hamwe ni bamanyana they are all four star generals just babuzire kwikirizana abo personal egos ihanga ryo ndicuyekerera so no twakugambe ndimi zona twabatine rukundo ntuba tukora ushake cyeshongoro cyo mukerezi now nyoni yenda kugambira I am opposed to ekintu cyo kushanga ngo turiyo twegende mizabandi twinerwe kwaso ngo twenda kushubura nabo ihanga ndabasa kushubura nerindi je favorable bakoraga neje abo kubatamza condition zeze yo business language barrier kano shangwe kechira kutegana sense but still bakarabaho nyine nka Christianity rukwijaha kajango language barrier kunkate twambere so I think so language still nyewa bwanje Africa defining ibintu bikuza kugitwara mu misho turyo mu kwesi babantu nyo echo kwego China hati egesha no mweshwereka yes turiyo tweshwerekaza kugira ngo toreke ngo mwene turi we are the
biggest partners you can deal with, but that is not going to take us far if we cannot stick to the right causes. You don't want us to position ourselves for the better, you know. Tweshwerekarize biri kumara Africa netaga kudefining ebintu byerikwenda, twetaga kutandika gukora ebintu cyarte, turwana sibura yemirimo, turwana sobushomankuzi, twombeka amakorero, tuteho ebintu bingi, tutungure byenshubura. China can come and deal with, but can't kubuze Uganda kuturatanje kushomora China. Is it going to be the case with Congo, with Kenya, with Burundi na Rwanda, Sudan, Eritrea? Now, norebera kimwe twetaga kuronde bintu. Aho China ne twetenga nitumanya. Tujya mahanga atano nana turu continent. China ni twetenga kayo ne bikora kubite. Kongati turafukiye kuteka ngusheme kugikopa. Kujikopa mbigambo no Africa G no. Nyowe ni ndebera kimwe one thing that we need most no settinga terms and conditions. Kano shangu no kundo kutamburoze kureba ahantu hasya horabe wagire China no zagamba yo rimi twashanga bari bakwasa kwinduraho n'urwo bakwiza bizana bagamba katubina kanubamanya abachina kanubamanya bakwiza abantu bagamba cyane n'ubombeke ubutozi bakatuzara mu nabana batakumara ururimi rwitu oze udi pana mbwenu ombintu byone bitukozire obutubogwire bo kwakira kandi akora mujurizi yes twaba turyo mu mwanya akije iwe mujurizi ubuntu urahane wo ngumoko kubyo ko kunywa ko kubyamo ko kugamba bakareta mu China bakamutaha rubaje bakajanga utsarte wachikorota wo mu China na charite na kuro muhini na kuteza mabega gora na kongora abakuba izi what matters ona shibute bagamsa na guest chazi konga hati kiriyo mundu akakusiga akagenda kuza kuzinta kuringa abakuba you see what matters on business no kugira clear terms and conditions okazimore kakachenga kongati ntega yangu we should copy them omungamba then unza kwatu abakuroza then manyachi bwena bazungu kutura nabo twagambire omaba muntu bachizoro jungu bayiza no shimanye kano no mango amwe kubashira ha bedroll nyankore baye go Ruganda nabo batambwira mu ndimi kuteka tango tubakazega mbosha taba China abahindi nangwa baba batari n'abahinde mirunde miza ya Pakistanese nagana mahanga za Indonesia zihezo abatukureba aho umuza pharmacies baguze mbaza yuko kwikamu tokushanga tutiyerene tugure mbaza konkamba rondo arikumanyora mirwanyo tanka korecho konko ishikana no go bareta arikumanyora mirwanyo akashaba umurimo wo go muhindi kandi oruhinda kata kurumanya so baka communicating abatadubone twe kwase twetaga kwego rihindi tukagamba kabo kugira ngo tugure mbazi yabo tokore ngina ituri ntumisinga ati batira kugira nkoza burya nshera ni wozirya hadi babarjira kuri abakaba no bija kunuya bene bagambo rwitu ni tokuturaga twaza kuri ya 20 twarondo kuturaye yiye konka tuwagira ngo yene batushangaha then 20 twaje mwagambe byabo I also don't relate aitwe chine mediocrity just omweshwere kazugo kugira ngo ndwenda kuprovinga ngo we are hospitable mujurizi we are hospitable hospital de mayedine kutwara nchendo gireke actually tugizire micomi noreba Uganda being a hospitable country ngo kutwire ndwakira abantu ntukuna ntugera mwene ebyo byona nibirungi by the way konga nchenda bwanyuma yeje myaka yitubikozire turebe dutuyirenga ibyatutankaye mwene tusinga tourism manga gona gari umucweke cyabo kugira ngo tubire that hospital kandi kindi sometimes we have even blamed ourselves tubire barunje munonga baturukwata how people treat us mwene ka Sudani tetwirane tuchurukane tuchuramura ona she yes tukaba barunje it is good konga one time ninteka yangu tusheme kutandika kugira charity utareta abana bawe orukuza kugenda ukabansigira ngaba nabisa ngabarisa ngabanywisa wajiro tronka mbyamsa nkamshweka ochizo kashanga bana nibasheka barije bari bekaje ukababuza how has been uncle is good nchireto wanye nkamureta ngamusigo ngashanga umwale nebe haratura umwana we natakarire umwana eje nkoraga na yeta fair njimanisa nguriyo megaraze kugenda koma abana bamuru umweshwera kana umweshwera kazoguri ko gwabarogiye turengize nyowe tumi nikintangaza kikamaramani kugira ngo nahato bubwire cyo tugezaho kwegeza endimi zabandi nikitutaye konkano rero nanaha
twihika twaza Tanzania na Kenya mbwe East African countries nze turiyo nturondora rimi oruratugite kugenda ngo tekwe twahurizana hazo mu nshongezi uri kukirayo no kugira ngo tubase okushubura je twena nabani nyende bintu ndicarite ndiyo warwibare canje nyumunda ya mareju banyewe nimbasa kuruga ndabanshara ya ansharo ya Rwanda ya Tanzania ya Kenya n'ahandi mpiceyo mpicaha aha muntu abena amanyoro Swahili nanye ni manyorundi shuburane je tutahe ko ngatko kwakuzamu ba mediator ahagati yaho ogumediator yaheza kuchizoro jezi njanje mayisa ngono bwaye fura riyo nashubura ogwarimo nago bamwe munongo kukiriwe abo kwa byona nwako nabitebeka nsani warukhandika warugamba then akakushoborera akakugaritsira mu then akakushekera akakoreka so mwana bota bicenzire ogendero muri gihe cyo amuherwa izoba so ati numunye buza cyaba kiri kugira ngo neshonga yorurimi kutwa kugaruka ahaha mu Uganda oyiro kugira ngo ni East Africa kanje ngo East Africa tiya in fact ne basaga betaro no kuba karero katugende neco roho ngate ne cheri ne man hatu twagaruka ho mu Uganda nka Uganda abo kwa twa crossinga borders ya East Africa hata hano rimichi ito nkito within because Kiswahili is not our thing twaza kuba sinsiya thine pate itwine ngo yone gambo rushwahiri ngo iryaho mbwe no kutwa kugaruka aha tukaye kunganya twesara rimichi urwa kubasa kuba national language umuntu akamanya ngo nabyafa nabyacengera natekwa gamba niwo mu rumorwe umwetegereze na wakwetegereze muhendere mbire abo rimirwa bwo kwetungura ati nore charite urchope no kanda tebyo no vumbingi ursongora not really aha nicho wanyo in my view kande bino manyisa nore bo rujungu twamana rwogwi as it is the most widely spoken language by the way koza naga mahanga gana twagambana za China yabo gambo rujungu na za firma zingwa ninde ba hanzas gambo hatugwe garugomukare reka tugumena rwe kongo kutandika kurusiga tukatandika kwachire vintu tukashire vintu ito turaza kai nangwa no mwango kwachiro China nyewe to me I am suggesting ngwatu ejo Swahili Tanzania ni rugamba Kenya ni rugamba ma tugita population ejo rebe population ya Kenya ya Tanzania na Uganda twakwa turwejiro mwago kuza kwachiro rusyo rwa mahiro emitwarenga he China kuza China kakwe bakanti kit kari akutwe tukosa tukolonizing amahanga no tukolonizing amahanga akadivide and rule hata bano bateka tezera bashika babitamu hata mwerwiza hata bamito so nyowe in my view as a national advisor hati China neza kujana twenda abwa population twina kataremanya Kenya Uganda Tanzania mana ngo cyabana kityo manya bya heri nabwo ntubahangisa kukira cyo mu ndate nashangi waho ojwire shahe kozira omuruhu ororo kwa rwino boy ninkushekeranya imbanyenderwa ya China irikuye kozira ngomuruhu nkorwenjoka ninga kachi machimai abari no ntunga so machimai na bwe nyonyenda ngu twego rimi orora tugita ngi East Africa rubo Swahili then turende zakoragana na China ntuzakugira office agataho ezabantu obundi bachaba bagendere bakaza kuri abakego China bakarukukam abarabe bakora nka intermediaries kugira ngo ombintu bitu byo kushubura na China they can be maybe kambende nka interpreter ngwe naza kushuburana no mu China nyembro yenge abe office uningwa government erikompere muntu aragenda akanyinterpretingira actually niyo kuba nekora bikwate ne mu mukora byona ne processinga nonda containers ibirize myenda ako yo mushubuzi oyine ban boutique nichi ebintu be process baba dealing nabo kuriya rito baturetera hatushubure bakoraga nawe ka China neza kubitega mama nenda katare kitu ni twe tukurura China na China tikurura Swahili tubefe amanyato ngano mangu wakoma kushubura waye ngo hariyo ziriya za aid ezikubazwa kana ata America kwetu ihereho obuhwezi orebero kutubona bwine turiyo ntubona kangambira za offices zishingirwa abo mbatunge mbazi twakuzireba turiyo turiyo hatu wayebwa ngo haro other big points na yesu kubaziriyo ziri kutahirira hati nakugira ngo oshwire nyoko nuwe sho obuyambe n'uburugokwe twabana tuyenda baratuyambe ho in case nkarikana nkeje katahirira nubo embunde zamani nuba kubikora
ebyo byahigure bikuzana ndo mwanya no bakubimanya rero hata nyona aza kwese bakugira ngo umujuruzi nandaguza kushubura Kenya nandaguza kushubura China weshati ma China charte na take ne tobiyambe na Singapore ne tobiyambe na Sweden ne tobiyambe na Denmark ne angaine ko anecheze zindi kugira ngo twajiruzinga ejeje ne and that is why we made English our official language. Well, ogaba mazuma twanje twikirize if we must study other people's languages then tukabiri. Niwe tata. Ako batu noreba China. Germany yachiza hamani asakire katsiga tunakwanza gutuma gwabashuzi. Kandi power superpowers command go ati what if now China falls. Yego bayije ndibone wetu abantu twega. Twaza kumburaho gace kariye tugaruka amashuri zihumura edacika zabashatu nibeze nk'umushayiti yo kubanza aba Franklin Zahabo Jelly aba Wisdom Creations bakwanjurura amajuta gabo aga Franklin Zahabo Jelly kandi amajuta aga nagatuyamba ahamebere yitu aharyebi ombiro gurukwoma ukashanga gwomere okweyagura embuburu ebiguna amazomba ejo nendo arambye hambere gwitu nabo chokosa Franklin Zahabo Jelly kandi base okushanga wabaje gariyo maduka gono mwihanga na za supermarket na mnonga wazo murimbarra aha Queen Cosmetics John Portville Building, Vision Cosmetics Abu Dhabi Building, Fresco Supermarket ejo mwena numujumanya ibanda zo wa Mugabe Cosmetics ntungamo zo wa Manyire and Sons then isinjiro ahamayira 20 za omukiliya supermarket enamba yawe rekanje kushomereza omukahumuro notu mushanje mwenda 12 50 10 nonda kushubura nonda kubuza nonda kugura terese umwejo ejo kono tunga majitaga nechikopo chango chiti wachugurira famira garanga no maro mwezi katumure ntugaruka aha program niyemo n'ekigendererwa kyaitu kuheereza obuhame aha sente zaawe ezibikirwe omu banka ninga shi ekitongore ekindi ekiikirizibwe banka enkuru ya Uganda kubiika sente okuheebwa obuhame aha sente zaawe n'ekyomugasho nk'okuzitaasya ahabwa egi enshonga gavumenti ya Uganda ekatandikaho ekitongore ekya Deposit Protection Fund okuheereza abantu obuhame ahari sente zaabo ezibikirwe omu banka n'ebitongore ebindi ebyikirizibwe kubiika sente ngu banka ninga shi ekitongore ekyo ahore kubiika sente kukyakukingwaho otakimanyire DPF nekushumbusha obutarenzya aha bukikuri 10 omu za Uganda rebeka ngo biri kukwataho aho uri kubika sente zawe biterere nke namba y'endangamuntu ninga shini enamba y'esimu erikwakira esente ninga enamba ya account endijo eyorukosa omu banka endijo enkora n'obushonshoreke nibikuratirwa okumanya biri kukiraho hikirira DPF aha Towers Plot 7 Lowdale Road Kampala tera not ishatemwe 2 not mukaga ina not ninga batayayira website yabo www.dpf.or.ug nitwe DPF abari kuhereza obuhame aha sente zawe Deposit Protection Fund eya Uganda. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody. I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV.
Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port, and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Jeta sisimuka kandi kaburijo we normally have a guest kurugasha ibiri okusesha ibiri ndakikana ni 5 konka guest ayizirana bajangu better than the late twino muteganda hanuya umunya Uganda kandi umunyakibura umwebembezi sebo twakwakira banzura musi abantu briefly nakira iyo bari munonga nakunda munywani wanje mjuzi very much nabanyeta Addison atwirwe umuteganda kansara wa district wa Chitura vice chairman wa district kandi wana mwe I'm the secretary uyo bhingi no burisa stiro muri Chiruhura district nashemero Chiruhura nzakosa kireka che but you know nuza kwenda chikisha tu ina 5 I mean message neba yaje. Yes, now how is Chiruhura in terms of service delivery obuhereza buruta baja ngo rating out of 100 no jango yemerire yebari munonga icyo ko banza obuhereza muri Chiruhura tukira ku ratingira aha assessment yiri kukira ko office ya prime minister national assessment general service delivery mu district yo buhereza ku byemerire Chiruhura wijana followinga okutwijere tukora emyaka nkesha tunyuma uko enyuma ho tukaba abakana umuyanga ryona out of all the local governments sigana shajuna mukaga tukaba bakana ugondo ugwakora soro uguko banza tukaba bakabiri ugwakora soro twaba bakana kandi abantu abarukuturebana n'abari aheru numukimanya office ya prime minister yonero irizinga ndijo performance ya hati Chiruhuranye n'amasiko yikwenda kugambe kitakabire final onka mwari batuja twebembiro rukarara inga what has changed no tega teacher abuka niyo natangara mukamuri yabakabiri mwabakana this time you can even be the 10th no ate boss positioning toka rating toka bayogere kubera konka ebindi kirebiro bijya bo kuba atamashomero general atwari banka amashomero nka results performance y'amashomero abana bari no bakora kurungi umumjuzi kama nkore cyo mu primary living examinations is turigiremo tukaba bikumi all the local governments zona inkristo tugambigana shaje mbwa uya mukasigaza district sigana 35 Chiruhurana namba ya kabiri mu ihanga ryona yo ningira ngo at least abantu abari kutureba na nabari yokwe Chiruhura ine kintu cyangwa kiriyo cyikora no byakube binda abo kubate no byakube bishwire no buzakubaka tugengo wareba aha bya miss ati nkabaro kuruga iki cyeka ishazi rya kashongi mukimanya formally hakata ariyo mizi agakutambura hasi
nka district tambuyire munonga twagezaho numukimanya hati kuruga kashongi kuzachitura kuzarwe mambo bweza kugaruka kuza byanamera kuzarwa nyangwe hati tutwire na kitabaha rwejubu hata babona binamizi aga pipe no amashomero gitu yinagutombikiroho kandi na leaders tugirizo twayengeginga abazire twayengeginga abashomesa nitwe twakora imirimo yitwe tukikora ida facilitatinga desk C no kugira ubundi twatwinika cyangwa twenda kombekaho so ine bihangwe bituriyo tukora kandi by'amarwaro go in fact na table yo buherezo by'amagaro mu district umuyanga ryone sitiri kiruhura nyiri kubiyebembe abende ruko dizini mu kimanya abo kuba nato wikoma rwaro gitu gakiruhura hati tukagira ngo of course gari ya 100% konka ubucuika kacena ni dabutano twine ibintu bihango bituriyo tukora ko abashaho tukaba streamlininga nane agabiri gare center za kabira mingi twagimutse agabe yakashatu kandi twarebwa ngo buhereza twabuta amti yabare mnonga omwami Addison omuteganda niwe twino mu studio aho bindi mnonga twabe to assessinga each and every sector ne koreta kuko of course obero basabti batushara add on another time kweno ko bizu ya kugira ngo akiraka of course ntwenda kumanyisa ngo aba sting niba kumanyisa ngo nibo bakushaje ko bwiro now wakosa sting tokutunga fatigue tokubura mani wabo inemirimo yawe nokora koresa echo kunywa iki cha sting nikiboneka bura muhona kandi kikongera umusindo omirimo yawe so nokora nkanyiciro tokwenda kugwezegera murimo nico kunywa cyo kwa kikorirwa mebirungo ebiri kongera amani body energy omukuru Addison yes ahindukire hochi over the years omuri kiruhura echo kuretera wateka ngo the trend is good yabare mnonga iki warebe bitwabana tugambaho nyowe ndukuje muri kiruhura katandika kansara 2016 ate tukashanga kiruhure kabine reka tugambe nkamizi amiza aga clean water agabantu kwesa kunywa kabe n'ubucueka ikabe n'ubucueka 35 ubwo hati kiruhura tuinobucueka generally ubucueka nkaga na butano kandi haruho parts hati nkezi kicueka byakashongi atuzarengere turi mu 85 mwenu safe water coverage ya district ibyamagara twaba tuyine health centers za kashatu bwirowe onre 5 ubwa hati za kashatu ubwa hati district egomboro 10 na zona zine health egomboro emwe yonkani yetine health center ya kashatu kandi umugezo ari gomboro emwe nibiri abo kugira ngo nimpangu munonga ya kashashara konka na negomboro yetine yakayanja nayo tuyina amasiko ngo neza kubona nubuza kubibye nguta abo kubati nkengute nyingi n'umucumanya ezengute ngize kurabo ko mu byaro na hande zikaba zirukubi konka twahirwa ukurgobwe enguto tugerezo kwigura munonge nguto turukosa sente za road fund na government kije yatutambira yatongera 1 billion nayo tubasize kugira cyangwa kitwakora n'amashomero umucumanya performance y'amashomero ekabekire down nyuma haho konkati tiyo tugi raising abo kwaturushanga district ya cyura turi mu first grades zirukurenga mu rushanje uko ushanga tuyine first grades igana zingahi so really ari mu muhango uburiyo nukorwa kandi umurimo ubwo itwe kabembeze tugutire mamani kandi n'abantu abatukwembera nabo batwasaba kuba turwasa gukora twe yabare mnonga atejo nwageta ninjana fundamental change abo kuba wara uko ibintu bihindukire wagamba amizi wagamba mu performance mu education wagamba road networks nebindi I think you can say the leadership is doing well akwecho tukubaho accidentally na tujye tuza kwendera omukuru Addison umuteganda abo kubakire kuko ariyo nikawa we are now switching into another activity no kugira ngo no bazagira akagambo akuwagambira abaturebaho yes yebare aba rutureba nena munonga abanyakiruhura nemba manyisango okukora itwe kabembeze ntukora konkandi tutekwa korana nimwe abo kuba ntukora itwe ntukora abantu kandi twabana tukora haba henshongeze umwine numutekwa kwatanisa nitwe muzitwereze tugumene tutambura nyenda kwa manyisango kiruhura ka district itwe turi committed kwereza abantu
abo kuba nubwo kure umamjuruzo nubwo kurebe igimyaka yitu nyowe vice chairman konkana mukamange ukitinza mukago nawe emyaka ni almost ni yemwe na nabandi no so igimyaka to expecting kuko rensegi twagira ikintu cyangwa kitwasigaho kureba abo kuba umbwire bwo misho nubija kubamba tujurura amagira ngo abo bakazo mu bakore iki abanyakashongi nimbakora abanyakitura nimbaramutya urugendo ruturumu numurumanya mu kwase umwami ndio mu rugendo rwo kujokera ishazeri yakashongi mu parliament 12 ya Uganda kandi abanyakashongi bantestingire abo kuba tutuyire mu yona ni test ngo kuna rero shobora inyesiga ngo engine biza kujetegereza kandi kuba kuba bajetegerize basheme kucorekero ndiko exactly nicecho mwe bari mnonga kuture abantu batureba bitko susting omirimo yawe yo gukora icyo kumwe cyo kwiza kuyamba kugenda misho because it is an energy drink kikongeza amani kigure burahamona aho kishaba no kitunga mudukize tugarukira aha tujagaruka nakacweka ka bisisino with his part of entertainment simka program nigenda kimoka kashisha akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Kanye muri chechi shemereire ninyo hiwe inkebonera kunsi inkatungo wekamo nampurura kandi andwanire taro nkechi sana goma yankundiro nayetera neiruka yankundiro kunyishuke bindabiremo ebindabire munyenkane bitukozire twembi dukunda katimaraho utarakuzire nyenka kantora no mubinji mukama kozire byamani gugamba cyo mukono gwa mani nyina kasheko ninsheka mukama kanyishuruze chikopo barahya babeire nibansheka tinchifiriho kasheko ninsheka mukama kanyishuruze chikopo barahya babeire nibansheka tinchifiriho umuhango sininye muntu we nyikikino mutima gundi hamwe nkarabo mu byacupa kasho byancheka ubujuru sinibumara. I'm blessed, I know that nyina mugisho mu bindi kukora and I know that oryo muri nye nabikira bushaji tindio mukundwa kunyine kacheti nkabora ndabiro muri binji nisima mukama kozire byamani nyine kasheko nishi mama kanyishuruze chikopo mama ibashe tinji firiho nyine kasheko nisheka mama yes yes
mweta chobutunji yarite umweshokozo mwana wawe shalakana kato akabeba kana kata akanyashi watayitoka ngabwauta yes mgano yekunde yaritakiye kunda umwana akira keshongo yitwonka yeso kiniki umwana katandikana na grade umyaka yire bwana kitire akirya mboko ko kumura konka yarite kutakukura akana tikakukura akwa yari tugwarire kuno gwarire mukene yes narigo butura arya munete arya kiturunguma aryo buro ubwanakane yari cyanje nyashi amureju umwana gutura kamere ke kabunji ayekunda takujabira takushina gushanga aryo mumbwera nashi hapana nazo mukanisha aryo majazili onaryo menyeta aryo mbana bataryo ayike atiterato ukuno mwete yarite hakinganye bishishino nimnyine myaka miringo munonga wandeba ryakabebe wakurwa yitoga about yakana kato etura kundo kikore ni jwara kashuti kanye nabo mubane baje ngo hapana kuko kabishishiro na kitiri yes neto kubajana nyakunda ni ndyaje ni mbyamaje ni ncyamburaje egike akashara nikija nukareba hangaro ureba kashimu kabera gweshekeza ija ojo cyari yutu wanyama wacha mukama wanje wanyamashari yuti ochero mukaja kashimaro umucharo nawe eshante jija nango wo mucharo wanyera kira kunyeto wecheye wechanje nte mama eshante jija nanyeto wecheye yamanya bakaja bunyine wechanje Aikonko wechanje ngano yari cyakira keshongoraka ya mwana katire akateko yajwara yanyirira uri kumureba araje gutaka jaraga uri kumureba araje guteyine bijukuru uri kumureba araje guteyine bakamwana uri kumureba araje cyari tetaka jaraga ati uwo mwana no kumanya Yesu ko kumanya Yesu wo muto ko kumanya Yesu cyawe terera umuntu yakugambura rabaho kandi kakugambira umuntu yakugambura uri kundeba urya muziguri no toba nabantu bakugambwire umuntu yaje kugambura naba yaku wamurabireho umuntu utakamurabira utakakugambura umuntu waje kurangwa kugambwire no wamurabireho ati wamureba kunga wowe utakamurabireho utakakugambura kigose gwibo kugambura gundi wamurabi wamazire kuraba mwinaje wawe wamazire kurabaho motoka wabatakagirebe tukajigamba ko kamara kugireba noja ngubana umwana gusire motoka ureba motoka wowe takombe kirezo akakugamba unkwamara kombe ngureba umwana yombe kirezo mbwana kiruhanga kurabijeho ekiruhanga kukorire abantu barabireho ituba kugambura reka bakugambure aho ko bageze yota barabireho wakitaga umuntu ubataka gambure toka kutubu ruhanga taka kukorire konkuba gambure ruhanga yamaze kukorera ruhanga yamaze kukereza byona ruhanga yamaze kwezi cyeshonguro kisha kecyasha yarite wati yes kokabari ya TV yanyu mukwato papura nakatumba hereze set omura kikati bahereze sente mugene mugiga hare imitwara 5 uburwa kata burwa kashatu omuprogram yo munenesherezo burwa kashatu omuprogram yo munenesherezo kwataka cumukawe nkwe sente omura kikibiri nogeta kwata maja wata kwata Naketa kwata maja wata ito kwataka tumukawe nakapapura kwata simu yawe jeze nokuzana jeze mukabaro jeze shwentu yawe kwereza sente umuryaje ndacika kwata maja yabarira sente emitwaro 50 wari mu program yo munene sherezo emitwaro 5 wa abana bagaruka amashomero yes kwata maja no handika sita oteka hwibiri oteka hwishatu oteka homunana kaji garukemo kwataka tumukawe handika sita teka hwibiri teka hwishatu teka homunana oteka sita oteka hwishatu
oteke star oteke hikumi oyumate yes urebe sente zetu mitangwa wa ujutarero nojima ya TV West ngalo bajeta kwacha maja ya iwo mukikuru mugurusho kwataka paproko ngariche kufomere standika star uhandike ibiri uhandike 3 uhandike 8 uhandike star uhandike 3 uhandike star uhandike 10 uyimate yes rero sente urasimu wa emikwaro makumyaka wacha itoko yes tukaraka tutira bakabiri kama yesete kwataka kwa sente esimu za kabiri simu yawe kwata akachupa kakabiri tukafundure omara kafundura kusanga me namba bishatu 20 uhandike wangure miliyoni nikakura shilingi 10 kwa akachupa kakabiri acha kabiri cyo muduka yawe kabiri cyo musomaketi yawe kabiri cyo duka yawe kabiri cyo mukashwa maketi kawe akachupa kamwe shilingi mitwari 3 nibakita kabiri nakatupa kamuzire kwishemwe katupa kali screen esimu ya kabiri ya screen yawe kahangura mwana garuka yishomero shana kore bakurogisha mamya gundi hangura kwakaka twatira metro pulitani bwana basite ishomero rundi munonga shangwa chura harwe Kampala so certificate diploma amuna degree what are you talking about abana ne bakitera umwana ushanga yaje hangura yaje na metropolitan bwana basite asonga certificate diploma amuna degree nikishomero kwashireyo ni bose nyama buri weekend abana ne banene nyama zira bizamuriro wacha wewe ushemererwa n'insinga nyina businge kanye muri cyeje shemerere inyo hiwe inkabonera kunzi inkatunga wegamo nampurura kandi andwanire taro nkechisana goma yankundiro nayetera neiruka yankundiro kunyishuke ebindabiremu nyenkane bitukozire twembi dukunda katimaraho utarakuzire nyenka kantora no mubinji mukama kozire byamani gugamba cyo mukono gwamani nyina kasheko nisheka mukama kanyishuruze chikopo barahya babeire nibansheka tinjifiriho nyina kasheko nisheka mukama kanyishuruze chikopo barahya babeire nibansheka tinjifiriho umuhango sininye muntu we nyikikino mutima gundi hamwe nkarabo mu byacupa kasho byencheka obujuru sinebumara I'm blessed I know that nyina mugisho mu bindi kukora and I know that orya muri nye nabikira tindi humuzo mukono bana nyino bushaji tindio mukundwa kunyine kacheti nkabora ndabiro muri binji ninsima mukama kozire byamani gugamba cyo mukono gwamani nyina kasheko nisheka mukama kanyishuruze chikopo barahya babeire nibansheka tinjifiriho nyina kasheko nisheka mukama kanyishuruze chikopo barahya babeire nibansheka tinjifiriho Sheka